Okushiza embarira y'omwaka 2024 2025 n'okwetebeekanisiza y'omwaka 2025 2026 kubiira aha disitulikiti y'Isingiro kandi abebembezi banjwirwe bakwentebeekanisa y'okwombekera abashaho oburaaro omu marwariro goona omu disitulikiti eriyo neegyenda omu maisho. Namunonga project ya Dr. Dick tureebamu tugira ngu omu programu egi twine priority mpango kukiteeka kwombeka oburaaro obw'abashaho rero kiyambe kukyendeza ebizibu by'abashaho abakurara heeru n'okukyendeza okushobora sente zaabo. Hono entebeekanisa egi n'ey'okubanza omu marwariro agarikuzaza abakazi baingi kugira ngu abazaarisa babe nibahikwaho eshaaha yoona. Kumarisana n'okwesiima abakazi baitu b'Isingiro ngu burugomborora twinemu omukazi ahakubaasa kuzaara nimbeera nangiriza abakyala bataani bangye wagira enda zayo irwariro oze kukyebeza tutambure niiwe omu kukyebeza enda yihika obwire bw'okuzaara oije ozaare n'ente ahabw'okuba abashaho bariho. Hariho amatsiko ngu oburaaro bwaba bwayombekirwe nikiija kuhera abakazi abarikuba nibazaara. Twombekire Ngarama, twiija twayombeka Kikagati, twiija twayombeka Ruborogota kandi okuraara kw'abashaho abantu abakumanya Rwambaga Busheeke bari mu Kamanzi Rwambaga abashaho twombekayo Mubodi konka abashaho batiraho kurara so tutireyo akantu kamwe akabashaho kuraramo. Isingiro district local government tugire kushanga twashanga ngo abashaho bintu batambure ngendo ningwa ubundi abandi n'abapangisa nangwa haro no bagire kukwatira mu trading center abo kurara no kucera kuza gukora imirimo yo kuzarasa amukaze cyo hatwikirezine ka district ngo mu budget yitu stake mu buraro bw'abashaho kugira ngo abashaho bitu bagume barare hihi. Gasha kwa Ruth Nuwamanya.